Layo ban pelaj pajbay kat kasih kebalai kerteng ulah pelang hariwar haka arpsan tereg unaitung aja apa bela thod dekat Dr. Bashida Masar. Ya kane ku program la pelong conference hall jong ke St. Anthony's College. Haka ne kasih kane kat layo ban pelaj pajba da usembun menteri rang ba jong ke jelau ba Preston Tensong bat ke jingin dal langru kinai kai kinang syakot sobha bat kiwe-kiwe. Kumbapilatet yang kuliah di dari kelas 3 dari kelas 6 dalam kelas kelas 7 dari kelas 7 dari Islam lagu hantu lagu silong bat hadu tentang ngaran dia silong tabaman kapor ngalet sesno nama banas no hi ba ka mesin jona karena sno te hampa di dangret ipa ba ini ki kana bon ke napre kita di kana ko wei ka ba son me jingod jona ka dei kumpang itu memberat mana kadis memberat jing ha ke aeroplane jangan thama kabar haus nem sinajar dais ma sa pusau hang ni harus nonjomi ki ong ba kadai aeroplane Amerika kaset ke Japan kane ke jing tho kane ke jing batai ke ku jing tho khana jong ipa imei ba kidan ta kani ngor be tho bon ge ke ni ki ba pinna boleh ke ko pinna yo snow kadar kana ka mga buhat to kibenta jong kata ka aeroplane ka sa pin on snow tana sisa kidan gi kana snow tana nangta kumabilater ngasa hasno bon sinan lagu ko ba hadu ko ngala mi snow ngali pule ngalayo marut ekijat pakijat jingbang kibana khaw kibana snow kibana wa kidawara kibalai hujat kibalai korukom uta utlen lomro nabiyo kite utlen lo utar gayo bang kido sre kido ske kido kuminta gayo bang magi por bagi damre niju ele kai ro bonja tijinya ele kai kiba menta ikena kimite su banju ele kai ngaka kiso ai bonja ni bang kiso kiba mi nakla kita dan kiso kiba dan su menta uai kita be to so bagi para senang jangan dibobonan de kinsa i de so lengsnam bangiyong ubang ijuta alisik barabor lari ko ako basaw ha dijero dan kiberangkan dan ibang dan su teka ni ketik jimo yana ba lada nganto menta yakini ki aka kibadan don hasno ba kabagi ni kibala helasan kidang biang kajabing berperkat punya tulan yana aka gomensua kamateng panuman kan nama isu kung kita kijingal atay bumijul atay kijingal atay lama kijingal atay koino kipateng panuman kiknarit kin non tesu at kin nama isu batay halaw kani kanamuran bang ngalat siyang inaklaw otak ngalat siyang buong giduri baro kakibang ngayon ngalat siya kiparalok para jawab kibahiyang asan kamtang sa kibalahe alasan bagi niya to yan nga ya baro kakibang atit sa kangasno ya baro kakabakitit sa kangasno ka kung tangan ka kuat enang politician magkang tubrot tarong sa mo day sa nang natagajin ha sa aeroplane henry sa pangbuwan ki Dr. Bashida Masar iwan nakaying kakimubling harisya patuk kapsenja katway mo si parang ito Ibri manubat ko berkat bilong blok ya sedih. Kejabi gelahe pak kebenek. Kita ini Bashida. Mensiasnen ngakan mau kakapor di kantor di kantor. Yang hijai doka di babun serta di badan dekat hajriwan. Kani keteng jomen ko Fishes of Remben Borhet kaba dakisirap jong ka fishery department kalade ka way kakot ko badon ka kade ka research book kaba ngalan mo kaba ikong Dr. Bashida ila contribute ya bersama
kawai bat kalomba menta ipemi sa dapat kawai day bat kasnong lajo. Nga aku utang bersama wajib kita ini thokot kibat thok shlai kasnong lajo. Nga try iko badat ni nga try dia ko inati manu. Nakakukit-kit yun natin tangini. O tang susuka. Bisa ka susuka. The canopy next now susuka. There you come. Basida. Kung yung kayin kasar jogi paro hoy. Baru kami buat cipara, ikme, ikbakun, ikun, sengau bahan terong susu, ban yang penuh senyap, nak mentari kecak dari bagi seorang kelas hilang, ban kajing perlahan dengan ekor kepala thok dari Dr. Bashida Masar. Kumpulan keren meneda ikon pada. Tiba pun bahan tiba ngatai ikon tiba permi ibri. Tanpa pulih tak setayo lah kenroi pulih. Sebeli mempingara. Kalau kita please tayo kenal dia, bonus look. Mulai kani kakuat, nani tu iki. Kat nang puli kanang bak, kat hinang puli kanang penpro ia kejadi. Kata di kakuat, kabang dia kat penrum hasil sentuhan. Director masalah itu. Kami ketika kot kabangin belum nafas station terlebih. Ipatek menjadi kau. Kin budi, kin yo ajimut, kin yo mensim, bantu yang kot kabadan jimu. Leong kita teng nasi kot. Long thích của mình cũng đi ngoài, đôi khi ngoài có một cái tăng system cái nó là đẹp, thì kalau cũng chủ, cái trong hàng, cái rumors, snowball, tôi đi còn chỉ đủ, cái ấy có bao nhiêu là, nên chúng ta sẽ lại, cái chỉ có nói là cái tên khasi, HKI chỉ ini surga media tiap, ini putih. But bila yo aku bun di dokumen, kita support, but justify, yang jindon kam, ban penrum kekti kasih, apa kernet kau, jom kabar solution. Dia ni tanya, push. Budi pada saudara dia, bagi don jimut lu nama mentah asrama aku, bangin sedang nempung mentah asrama di layar pada katanya, bangin siap ya kita jom kami kena legislatif asrama, gila bantren kau, gila bantren kasih, nyimbu interpreter. The next kalau session ni long bukan aisyah terba tambah mentah imat nyimak su panilisi diberikan poin yang next maupun kambun kiri nadu interpreter nanti di teknologi menginset apa assembly hall kena kau kalian mencoba serta nilai rai nah jadi kot jom kami kelar legislative assembly berarti keren kata kalau grup kecil sedang bertempat bawangi pion gagaru lokasi nyelarus pak nyelabit nyelabiang nado sebab
kaktin laju. Kadai kisah kalau itong badapin mana? National Education Policy arko ini tentang yang bergerak susu dan bencana halal jauh berjalan. Nama bahkan ini polisi keaibuan artistik dokumen lagi jauh bangin bencana ya, bangin pensyur ya kaktin mei kaktin bah. Kalau pelong hadu opor primary level, kalau gitu, lalu kalau pelong tang hadu opor primary, ya kata minat study, bah min sapong bah direction negeri yang jauh sekali. Nadai nomor mat nanti napun selatan sensi kalau diom kariwa mini, bakalapa langkah Dr. Bashida Masar kila tempat dengan sab kapon sudah. Batu kila le yang dikam di bawah. Nana keneshe. Dikam di barat tak di bawah. Di banjainya partai Dr. Bashida Masar. Di Nabi.